Rona mai, lai mo to nebe ita kanek ne sehalore asang maita. Balu hili atu nonok, nolori mora sirak ne iya ora sang. Ita bela halayu si ema, mai bela osu si maromak. Dalam rumah ita konsidera asunto idone hotona, senti bain-bain hela, senti sela iya ne konsekuensia, mas tirolosi da kotu, ba maromak. Tambah kanek hirak nebe ita husik hela ba ema, se continua kuliah, iya naini oing. Maromak rona sirne halerik no hare ona sirne mata beng, nebe ita rasik lahare. Widado. Ia kazu kain Abel, afain kain ohoni aling Abel, Abel nya rang hakila rusirai ba maromak, ia lalehang. Genesis 4 versículo 10, depois kain ohoni aling, nai dehang. Oh halo saida, liang husi ohoni aling, ka Abel, nya rang hakilar mehau husirai. Abel nya rang continua kuliah, mas keni isko tuona. Idane confirma katak, konflitu hotu, injustiça hotu, kanek hotu, se nunca lakong iha maromang ne presença. Se na fating iha liang, hodi ezizi lia los no justiça, ba maromak ila lehang. Kita senti seguro, tambah maromak ne umin presença. Kita husik itania ego, lohi itaniang, hodi anoin katak ita maklos liu no finji taka itania salah, afoing hakanek ona ema rumah. Dia kliu reconhece salah, confessa honesto, no arrepende ho larang, atau itabel hetang kura. Tiago 5 versículo 16, confessa imi ne salah ba malu, no halo orasang ba malu, atu nune imi bele hetang kura. Maramak fona fating oportunidade ba ita, keta hato sita ne fuang, ba confessa no hadia, idane bela mosu dame nebe durante ne ita buka, nebe durante ne mosu barhela ia lefon simples balune kotu. Nemak desculpa, confessa, no arrepende. Provérbio 28, 13, naini lefong fasaitang. Nia nebe subar nia sala, sei lahetang susesu. Mai be ema nebe confessa, no husik sala, sei hetang larang luak. Seita ni mori senti todang no lahak matek, keta fosala uluk ba itane kondisang. Kuriji didak itane fuang, dalam rumah idane bele acontece, tambah ita rasik sidak bele atu resolve, kanek sirne be ita husiko na bay maselu. Se itane lorong sira sai susar, dalam rumah laos tambah laya bensang, mabe tambah ita persija perdang husi eman nebe ita kanekona, no ita seina fating kansela idane atu hadiah ka atu resolve idane, anesan tempo sempre ia bebek, ma ita. Galatia 6 versículo 7, dehang. Keta lohi imini ang, ema labele hamoy maromak, buat saida det nebe ema kuda, nia sekwa mos buat ne. Todang nebe ita senti agora, dalam rumah idane mak resultado si saida mak ita kuda, kahalo ona ia pasado ba ema selu. Tanto ba familia, ba inang amang, ba belung, ba parceru, ka ba ema selu rumah. Tambane, keta senti seguro tambaret ema nebe ita kanek, nunca contra ita ka kuliah atas suruh ita. Sira bele silencio ia ita ni oing. La significa sira mos sei na fating silencio ia maramak ni oing. No maramak mos nunca nonok ba idane. Tambah sa Ecclesiastes 12:14 dehang. Tambah maramak sete silia kona ba buat hotu nebe mahalo. No kona ba segredo hotu. Se halok ni diak kaat.